No, it would be easy. And to all of our visitors from the Empire. Lady Mayor Christchurch, Mr. President of the New Zealand Federation, dear sport fans, ladies and gentlemen. It is a great honor to welcome you all at this opening ceremony of our 112th Congress. Oh, lovely. Congress has been officially opened this morning, I believe in a very special manner. However, we now have to start our work. As your President, I intend to give you a detailed report of the year 1991. May I come to point 9, the affiliations request to become new members of the FBM. And you see a list of new federations, partly a result of the development in Europe. On the other hand, we see new federations coming up, and it is good to see that so many interest is for the membership of the FBM. Is there a representative from Lithuanian or Latvian or Estonian present in this General Assembly? Cienījamie Nacionālo sporta federācija ilgus gadus gaidīja šo brīdi, kad bija jānotiek taisnībai un atgriešanās pasaules motorsporta sabiedrībā. The Latvian Motorcycle Sport Federation, for many years after the last war, has been waiting for this moment, the moment of historical justice. Paldies jums visiem! Can the General Assembly accept this proposal to pleasure? I'd like to go to point 15 of our agenda, that is the future of our Grand Prix World Championship boat racing. During the Management Council meeting on the 21st and 22nd of September, a long discussion took place concerning the situation of a pilot series called World Series. Te dzīvo latviešu ģimenes, kas ierīkojuši un cēlu šo māju apmēram 35 gadus atpakaļ. Šī māja bija celta kā pirmā šajā ielā un izveidot pēc daudz gadu pūliem tādā stāvoklī kā pašlaik. Christchurch skaistu dārzu sacensībā šī māja beidzamos 5 gados ir vienmēr ieguvusi pirmo vietu.
paiesim tālāk, te jūs redzēsiet tikai tai saliņētā asfaltšausa. Tas ir krāters, ja? Jā. Un tā ir Whale Island. Inviting you to closing banquet. I'd like to see you and all of you there. I'd like to close this session of the Management Council. And I'd like to see you back in good health, good return home next year. Whakamāramahau. He roto I te reo Pākehā. I have likened you, similar to the pipi wharauro, a bird that comes in the spring. Makari haramai te wera wera hikara takua hikia te tu hikara takua hikia te pupu hikara takua hikia te moana kia te more more o te rangi e Do not allow alcohol to be consumed or smoking to take place. Šeit Kraisčērčā notika gadskārtējais Vispasaules motosporta federācijas kongress. Un šajā kongresa pirmajā dienā, 21. oktobrī, Latvija tika uzņemta atpakaļ šajā organizācijā, kurā viņi nebija kopš 40. gada. Latvija bija iestājusies šajā organizācijā 1931. gadā un 40. gadā. Karapūri pārtrauc mūsu darbību un 21. oktobrī mēs tikām atkal atjaunot atpakaļ. Nezinu, vai daudzi Latvijā pazīst tādu sporta slavenību kā Valdis Briedis. Un pašlaik mēs atrodamies pie Valža Brieža, viņa mājā, Jaunzēlandē, Kraisčērčā. Un taisām tādu mazu interviju. Un es tagad uzstādīšu pāris jautājumus Brieža kungam. Un pirmais būs tā. Kā jūs sākāt nodarboties ar sportu Latvijā? Un kā tas notika? Kādi bija jūsu konkurenti? Kādi rezultāti bija? Nu jā, sports sākās jau no bērnu dienām, kad es vēl pavisam mazs pamatskolā biju, jau mēs sportojam. Un tā tas ieauga manās asinīs. Such a mental journey.